Okhulumayo nguSibongile. Lana sizobe sibheke amathuba ukuthi ngithole elingaphezulu elilodwa lemali. Manje sicala ukuxazulula ezinye izinkinga njengoba sihlale senza. Manje ngizothola imali ngiyiphendule kathathu. Ngifuna ukuthola i-probability. Le probability le engiyifunayo, ngifuna i-probability yemali elingaphezulu lakhona le mali. Indlela elula yokuthola ukuthi sibheke amathuba. Kule video endlule sibonile ukuthi uma siphendula imali kathathu sinamathuba angu-8. Uma siphendula sinika ithuba eliyisibili futhi sithole nelesibili nalena yokugcina isinike yesibili. Leko sizokuhlanganisa kusinikeze u-8. Manje kwamele sibale elizosinika elingaphezulu elilodwa. Uma sibala kusukela ku-1 ngize ngiye ku-7 la kuloku engikubalayo manje sithola u7 engaphezulu lemali. Ngiyacabanga uyasho ukuthi yebo uSibongile ukwazile ukubhala eceleni. Kuzothanda ukuba nzima uma imali izophenduka amahlamvu angu-20. Bekulula njengoba besiphendula kathathu. Kwamele sithole indlela esingayisebenzisa. Le ndlela engiyenze ngayo manje ingakuchithela isikhathi. Kwamele sithole okuzokwenza izinto zibe lula. Ungasebenzisa lokhu okulandelayo. Ngijwayele ukuyibona kuma-exam. Le ndlela ivamise ukudida abaningi. I-probability yokuphendula kathathu into efanayo kufana ne-probability yokuthola lonke ilingaphansi. Lokhu okungaphansi nokuphezulu kuyafana. Ngoba sigxile ekuphenduleni imali kathathu, lokhu kusinika lokhu okulandelayo engizokubhala. Kuzosinika lana u1 probability isinika lokhu okulandelayo. Angu-1 engizomsusa nge-probability yangaphansi kwemali kathathu. Sobhala la thiwethu nikhumbule ukuthi umele ilingaphansi phecelezi ngesingisi i-tail echaza ukuthi ngumsila. Uma ngizihlanganisa lezi ngizothola u1. Ngicela ukubhala lena phezulu nizokwazi ukuyibona kahle. I-probability engasiyana ilingaphezulu lemali ngihlanganise ne-probability lingaphansi lonke lemali. Lana sizogxila kulingaphansi lemali uma siphendula.
Konke lokhu kuzosinika u-1. Cela ukubhala kahle. Ngithe ngizohlanganisa ne-probability lengaphansi lonke lemali. Lana sizogxila okungaphansi kwemali. Konke lokhu kuzosinika u-1 njengoba senibona ngimbhalile u-1. Konke lokhu enikubonayo kusinikeza u-1. Enye indlela uma sinokufanayo lokhu kusinikeza u-negative 1. I-probability efanayo yonke ube nelingaphansi lemali kusinika lokhu okulandelayo. Ngizokubhala nje kafushane nizokwazi ukuchaziseleka kahle. La lo P ono T abathathu sinikeza u-1 ngaphansi kuka-2, lo T wokuqala. Engizomphinda cela ukubhala kabusha. Lo 1 engizomsusa ngalo 1 ongaphansi kuka-2 omele u-T wokuqala. Engizomphinda ngo-1 phansi kuka-2 omele u-2 wesibili. Ngizomphinda ngo-1 no-2 ngaphansi omele u-T wesithathu. Lokho kuzosinika le mpendulo elandelayo. La phezulu sithola u-1 bese lahlanganisa lo 2 abathathu sithola u-8. Lokho kusinika u-7 ongaphansi kuka-8. Lena isikhombisa ukuthi sinamathuba angu-7 ngaphansi ku-8. Ngicela ukwenza ngenye indlela. I-probability uma saphendula imali amahlamva angu-10. La sizofuna i-probability elingaphezulu uma siphendula imali amahlamvu angu-10. Lokho kufana nokuthi sifuna i-probability engeke yonke ibe nelingaphansi lemali. Sithola la lokhu okulandelayo engizokubhala nje kafushane uma sengicedile ukubhala la lokuphendula kwemali amahlamvu angu-10. Lokhu kufana nokuthi ngino-1 engizosusa i-probability yamahlamvu angu-10 elingaphansi kwemali. Lana ngizothi-ke ngizothatha lo 1 ngimsuse bese ngibhala u-1 ngaphansi kuka-2 ngimphinde no-1 ongaphansi kuka-2 ngimphinde ngo-1 ongaphansi kuka-2 phinde ngo-1 ongaphansi kuka-2 kanye no-1 ongaphansi kuka-2. Cela ukubhala kahle. No-1 ongaphansi kuka-2 ngimphinde ngo-1 ongaphansi kuka-2 phinde ngo-1 ongaphansi kuka-2 kanye no-1 ongaphansi kuka-2 no-1 ongaphansi kuka-2 no-1 futhi ongaphansi kuka-2. Lokhu kusinika le mpendulo le engizoyibhala. Uma sizibala lezi zinto zingu-10 sibale o-1 ongaphansi kuka-2 abawu-10. Ngizobhala lo 1 wami engizomsusa ngempendulo esiyitholile la phezulu. Lo 1 uma simphinda ka-10 sithola u-1. Kodwa labo 2 laba abayi-10 ngizothi 2 ngimphinda ngo-2 ngimphinda ngo-2 kanjalo baze babe yi-10. Lokhu kuzonginika nempendulo le
elandelayo uzothola u-1024. Lokhu kufana nokuthi ngino-1024 ongaphansi kuka-1024, engizomsusa ngu-1 ongaphansi kuka-1024. Lena isinika impendulo lena elandelayo. La sothola u-10 ono-23 ongaphansi kuka-10 ono-24, 1024. Ngiyibiza ngenye indlela enganididi. Uma siphendula imali kashumi ngesikhathi esisodwa sithola lokhu-ke u-1023 ngaphansi kwe-1024. Masisebenzisa i-calculator ukuze sizothola impendulo yethu kahle. Lo 10 ka-23 ngimdivide ngalo 10 lo ka-24 unginika le mpendulo le elandelayo. Sizohamba siyoyibhala impendulo yethu. Lana ngizobhala u-99.9%. Impendulo yethu le esitholile. Lena indlela ebalulekile esingayenza ngayo ibizosithatha isikhathi eside kakhulu uma siyenze ngale yokucala mina engenze ngayo. Kodwa ngiyajabula ukuthi siyenze ngenye futhi indlela ehlukile ezokwazi ukuthi isigcinele isikhathi. Ngiyathemba ukuthi nibonile futhi nisithokozele lesiqephu lesi ebesisiyenza manje. Ngiyabonga ngesikhathi senu.